आकाशवाणी इम्फाल लांथोकचरी पाउगी सक्तम सक्तम मसिदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन लुचिंग सरकार की मंत्रिमंडल चौथोखिबा राज्य की लौमी सिंह अवाट अपा यंगसिनबा फार्मर्स मीट कम इंटरेक्शन प्रोग्राम चथखिबा महाराष्ट्र नर्सिंग लेखिदबगी निंगसिंग थौरम अमदी INA की फ्लैग होस्टिंग डे पांगथोखिबा अमसुंग मणिपुर यूनिवर्सिटी दा अहानबा ओइना मिस मणिपुर यूनिवर्सिटी पांगथोखिबा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन लुचिंग सरकार दा नौना मंत्री ओइना मियोय तरुक हापचिंदुना मंत्रिमंडल चौथोखरे अनिरक सुबह ओइना थांगजे नुमिता बीजेपी की MLA मंगा अमदी NPF नागा पीपल्स फ्रंट की MLA अमा पुन्ना MLA तरुकपु मंत्री ओइना वासक लौखे हौजिक श्री बिरेन लुचिंग सरकार असिगी मंत्रिमंडल मपुंग फाखरे मुख्यमंत्री थारगा मंत्री तरानिथोय सूरे बीजेपी का चुंगसिनब सरकार दा यावरिबा NPF की MLA मंत्री ओइबा यावरी अनिरक सुब तांकक्ता मंत्री ओइना वासक लौखिबा MLA सिंह अदुदी बीजेपी की सेकमाई केंद्र की हैखाम दिंगो खुराई केंद्र की L सुसिंद्रो कोंथोकजम केंद्र की डॉक्टर सापम रंजन नंबोल केंद्र की थौनागजम बसंता टेक्नोपल केंद्र की लेटपाव हॉकिप अमदी सिंगाई केंद्र की NPF की खासिम बासुम ने इम्फाल की राजभवन की दरबार हॉल दा पांगथोखिबा थौरमदा राज्यपाल गणेशना मखोइबु मंत्री ओइना थबक पाइबा अमदी अरोन बंगापगी वासक लौकी I, Letpao Hokke, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I, Dr. Sapam Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall. I, Lesangthem Susindro Meitei Yaima, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter. I, Haikam Dingo Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration. I, Thonawjam Basanta Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration. I, Kushim Masum, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or any persons. श्री लेटपाव हॉकिप नतना लेमौरिबा मंत्री मंगा इहान हानबा ओइना मंत्री ओइबने ममांग थागी कुनमाथोइदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन यावना मियोय तरुक मंत्री ओइना अहानबा तांकक्ता वासक लौखिबने श्री नोंथोमम बिरेन लुचिंग सरकार असिना राज्य की लौमी सिंह थेंगनरिबा समस्या सिंह खंगदोकनबा अमदी लौ सिंह की पोथोक हेंगननबगी मतंगदा लौमी सिंह हाकथेंगना उनदुना खननेनबगी मिफम अमा पांगथोकरे इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेवा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा लेबापोप नुमित पांगथोखिबा थौरम अदुदा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंहदगी लाकपा लौमी कयाना सरुक याखी थौरम अदुदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना लौमी सिंह थेंगनरिबा अवाबा कया ताबगा लोइनना मदु कोहननबा मरी लेनबा विभाग सिंहगी ऑफिशियल सिंहदसु खंगनखी थौरम अदुदा मुख्यमंत्री नाहाई राज्य सिदा तपना तपना ऑर्गेनिक फार्मिंग दा माई ओनसिनबगी तंगाई फदबा लेरे लौमी सिंह थेंगनरिबा खुदोंग चादबसिंग मतम चाना खंगदोक्तुना मखोइदा मतेंग पांगबा ngamnaba एग्रीकल्चर विभागता फार्मर सेल अमा हांगदोक्लगनी श्री बिरेन हाई राज्य से लौ सिंह की लमदा कुमांग चौक्सिननबा सरकार की तोंगान तोंगानबा विभाग सिंहगी मरक्ता अमगा अमगा पाउ फाउनदुना थबक तौमिननबा अमसुंग ऑफिशियल सिंहनसु थमोय सेंगना थबक तौफम थोई हाइकी हार दिसे कोइना पता यावदबदा हार पिरम देसगी मरम से करिगिनो हेबकंदा पता यावनु लागा जेनाइन ट्रिबल लोंगी सिंह द फंगबदी फंगे अदुना तब जेनाइन नतबा मोरे रोम द पुसलगा अतोप जगह द पुरगा इलीगल प्रैक्टिस विन तो मयाम में कोइन फागे उसमें ताबिर वने अदुदगी कोइन पता यावद लिपि द बाइन तो वने अदु हुजे कोनरो निसगा पतान रे फार्मर XYZ अमना अदु प्यूने न लाफका द मागी कोई कंसर्न ऑफिसर सिंगना हाई बर्गदु सिंदु विजिट तोरगा कोई 68 सब डिवीजन की मतलब ये कोई कंसर्न ऑफिसर सिंह कोई नहीं करे मफम तो ये मेरे को पीने ना कोई सोइदन सिंगे ममा लेबाक निंगबा अथौबा सिंगबु निंगसिंगबा अमदी निंगतम लांजेंगा मरी लेनना
mari lainaba thauramsing chayolsida pangthoknaki Maharashtra nursing laikidabagi ningsing thauram ningthokaba numita Imphal gi kanglada pangthokki Kumonasi mamang sahi singdadi mamingdada oina pangthoklambadagi handak sahi asidagi hauna chawna pangthokre Masi sarkarna Maharashtra nursingana Manipurba awasingi kuttagi kananaba lawkiba thawdang adu sakhangduna chawna pangthoknaba warep lawkibadagini Thauramadu Manipurgi Mukhyamantri na luchingduna miyamna laikidraba Maharashtra nursinggi mapamda laikatuna ikai khumnaba utki Thauramadu Sri Nongtomam Birena Maharashtra nursing na lawkiba thawdangi matangda thagatpa phongdokki Masiga loinana Manipurgi puwarida mama laibaki damak achoba thawdang lauramba athoba singbo ikai khumnaba uttuna makhoigi ningsing khubam sing semgatnaba thawrang leire haina phongdokki Sahi tale khundakpa sarthiraba ekhoi punam sibu tumna manghanabagi yam sarthiba khupakta yairi lengaga nupa mayam kamanungda morok tharga hathiba mayam tumhanlagi aibagi mata gumna lakhiba dugumba awagi lant ekhoi ngasi leirumisi Narsing Maharaj leramdraba Gambhir Singh Maharaj leramdraba ekhoi ngasi mirol se leramdraba sigi thinking sigi concept sigi pot mayam ngasi mirol sanan ningbagi ni ekhoi na Narsing Maharaj ki naga isle le khara kalaga dum leramben I don't know function tokse program tokse mayam da kari roi se kananje Amaromda Moirangi INA Martyrs Memorial Complex ta Yumcha Kaisan Numita English Machamapan Nipu Marigi April Tara Marida Indian National Army na Jati gi Machu Ahungi Firal Pahenkiba Adubu Ningsing Duna Flag Hoisting Day Pangthokre Thoromgi Saruk Ama Oina Mukhyamantri Nongthomam Biren Luchingduna Miyamna Indian National Army gi Luchingba Netaji Subhash Chandra Bose ki Murti da Laisu Katuna Ikai Khumnaki Masiga loinana Siri Birena INA complexa jati gi machu ahungi firal singkhatki tungda Mukhyamantri na thauram aduga mari lenana piba warolda Bharat ki machu ahungi firal pahenana moirangda phit chama humphumanga wangba firal chaikhok ama yungduna thamle athuba matamda Griha Mantri Amit Shah laktuna firal singkhalagani haiki Masiga loinana sarkarna INA Memorial Park sengarnaba thabak paikhatpa haure haina phongdokki INA मेमोरियल पार्क हम बनाएंगे आप लोग को दिखाएंगे और खास करके हमने 165 फीट ऊंचा इंडियन नेशनल फ्लैग करेंगे अभी वो फ्लैग को उठाने के लिए आएंगे अपने देश का सबसे चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे और वो फ्लैग को होस्ट करेंगे 165 फीट द हाईएस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट Manipur University ki itihas ta ahan boina Miss Manipur University pangthokre Manipur University da MA Geography tamlibi cycle degi Wahengbam Rajesh Miss Manipur University title fangkre Manipur University Student Union Musu amadi Miss Manipur anina punna sinduna April 9 da contest adu Manipur University da pangthokkibani Miss Manipur University title fanglabi Wahengbam Rajesh mahaki matang da paugi saktam da asumna hai Aigi ming Wahengbam Rajesh ne khoi baba gi ming na ngamsai Rajesh adu mama gi ming na Hajalam Rajesh first the top 11 khale adu top 11 da question hangi adu top 11 da gi top 5 amuka khanba adu top 5 da question amuka hangi ko common question round adu written da tawi adu da gi khoi se winner se khanba Hariba contest adu da makok matang tarak laba contestant ahum adu sahi asigi aroiba saruk ta pangthok kaduriba Miss Manipur contest ta saruk yahan gadori Makhoi ahumna Miss Manipur gi audition round yawbagi mathau tararoi Miss Manipur University ki title phanglabi Wahengbam Rajesh na mahak ki makha taba career gi matangda asumna hai Aigi tungi career sina I professional in geography se pame aigi career di give up tawde the study tawraga dum chatna ba ani makse aina younger generation hainingi se nang kaino ma thabak tawninga di mama bana yada basu yawe ba ani makse dum maintain tawraga adu hotnaraga proof tawba yai hai Masagi sahi kulumdoi surabi Wahengbam Rajesh mamangda Miss Good Miss Barak Miss Orange Queen na chingba contest kaya da saruk yaduna mana mathum lawba ngamkre Matang asila Akashbani Imphal gi pau kangmuna putokpa paugi saktam loijare thauram masigi aiba Thokchom Jogendrajit thauram putokpa Gin Gangte thauram putokpa da tengbangba Laisram Happy Lijakiba Wahengbam Rajesh